Pemirsa nenten sekadi rahina katanya nih kewentenan Pantai Wates Yeh Malet, Desa Antiga Klot, Kecamatan Manggis, Karangasem, ring rahina Umanis Galungan, akeh pisan kerauhin oleh krama. Pengunjung rau antuk ngaksiang pekantenan pesisi Wates Yeh Malet. Pantai Yeh Malet sanes sampun kaloktah antuk keluwihannya nih ngedautin manah wisatawan domestik. Magena ring jalur utama Klungkung Karangasem ngawinang genah puniki dengan kerauhin pengunjung saking makudang-kudang daerah rumasuk saking Wates Kabupaten Klungkung. Penyatusan pengunjung ngosekin kuentenan inucap dawa galah semeng. Wenten alit-alit sane mepelalian bias krama istri sane ngaksiang pesisi mewah yuane sane mefoto ring genah sane sampun kasia gayang silih tunggil nyane ring patung Surya Chandra sane dados ikon tur ngedautin wisatawan. Nenten wantah nyuguhang keluwihan pesisi panorama Pulau Nusa Penida taler sida kepanggih saking pesisi puniki. Akeh krama sane jaki memargi nuju utawi saking Denpasar sane melarian ring pesisi inucap antuk ngaksiang pekantenan. Wenten taler krama Antiga sane rau nganggen mobil pick up antuk liburan sareng keluargan ipun. Pedagang lokal taler saya gantuk ngadolan ajengan khas pesisi. Duaning galah libur mangkin rame, protokol kesehatan kantun katlabang becik. Wenten pengunjung sani nganggen masker tur pecalang sani sayaga tur ngelingang para wisatawan mangdani state ngemit kebersihan miwah kesehatan ring tengahing kahanan rame inucap. Penataan sani sampun nyansan becik punika ngunggahang Pantai Wates Yeh Malet nyansan becik dados destinasi wisata favorit ring Karangasem Pamekas ring pengrau rainan Umanis Galungan. Bunga Widrayani, Bali TV.